Okay, ani, sabali titimbag na ulitin ta. Bumasa ka man balong hargiti may mensahes nga talaga mga nakatado dita and may isang kasing patkanyak at kung ni Kabsat Cathy Kabsat June at the request ni Manang Liza at Ilocano ti perfect ano on her birthday ito no August 26 ay sumalagay magkalaan kayo 3 days after that kat birthday mo din siya makan. Please play the song for her, maybe na miso di message na kuna na pero kita man balong Adada na yun. Hi FDD, para kayo sa Manta Ilocano ti perfect dedicated para kanyak ta birthday kon Lunes. I love that song. Thank you. So, isa rin utang araw din dito Ilocano, ti perfect. For the meantime, iti official text line tayo. Kadagit tayo kahit na po mag-reach out dito para barangay da is 0917-150-0361. And kat mabalin nyo lang tapo nga ibalikas no nyaman ti kayat yung ipadanon kadagit yung ingutang nyo tibiya. Ayan, happy blessed Sunday Karawa watching from Saudi Arabia, from Vanessa Kabatik. Ayan, advance happy birthday Balong Jem. Thank you Auntie Eileen. Para guys man ko tayo Aliti from Nanay Venus Phoebe. Watching here in Wyoming, USA. From Marilyn Cavolo. Ang kung makita dahil tayo screen, amumuti mata ako. Wyoming. Hello taga Simimbaan Rojas Isabela from Marilyn Cavolo. Hello, FDD watching here in Hilo, Hawaii from RC Dormitory. Yes. Sino ito yung RC Dormitory nga account nga ta? Ni anting Cathy, wino ni Uncle Ronald. Di tayo mo actually. Wino ni Ninong Ronald. Active damot amin. Baka dapay sa baling nga member naman. Siguro. Okay nga Rod, ay request ni Manang Liza. And once again from FDD, we'd like to greet you blessed and fruitful. And atay sumiling silang birthday celebration. Dan ni ayat kanyat biag ko surutenak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jaksapay patyen nga dakan nagururay kanyak taubing tapay di naginayata di pay amot banag na irupir kung panagayat ko ken ka biag ko agkanak man tapusong ket bagik lang iparipirip mo kada ko anak met lang biag ko intan agbalset kasip ngetan takyag kot pag naedan sa kasakat karuutan dumdungeg kansyon akayatan arik mo't madanagan ngem nagngeg mo narasaas ko nga awanen kurang kaniyang si kantay babae nga amok akatitib keran kaduak ti arapap ken mangbuangay iti pamilyak ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganos ngam pudnun ayan ayat ka awan makaupay kalat ka amuk anatin kertan dua biag ko agkibinta agsinaranay ta dua at dakadatat masabayan ta biag ko intan agbalset kasip ngetan takyakot pag naedan sa kasagat karuutan dumdungeg kansyon at ayatan
Takawes mo na silayak, sikat ka pintasan kasla, arangan at taawanin kurang kaniyang. Oh, biag kuwintahan, agbalsit kasip ngitan, takyagot pag naedang, sa kasakat karuutan, dungdungeg kansyon akayatan, patsyak di marikriknak, si kantay anghel para kaniyat, kunak awanen kurang alangan at tawanen kurang kaniyat. Apo, nagadoon nga pangablaaw ta agsasalupang apo dito yung official text line. Mangbasa naman ti talot, ano magisayan. Kung na to'y, ano dataw mo na lang yung bagana? Good PM siguro ta. G6PD, kung na naman kami, kasi nasakit. Good PM, idol pa request mo, datay Plahoma, kung na naman. Sagot ko from ti friends ko is uda Tila Lilia Ordonez, LV Kakal, Mabelin Sabado. Ito yung nag-text ni Carol Gamay of Aglipay Carino. Thanks mga idol kon, guwapo ko na natin yung umunang message. And then, here we go again for the next. Talagama nga nagsangpot na kado. Idol, pabati nga po lahat ng ang mga anak ko na nakikinig sa inyo. Si Jason, Jerickson, Jedson. At ang pinaka mamahal kong asawa na nagluluto na si Rochelle Calyana. Ang bumabate, si Sim, ko na tayo? Sim Calya. Salamat, idol. Request ko muna tayo, buwan. Apo, ulitin mi apo, nung balbalin kat Ilocano, kumapo ti kaya't may nga mabasa nga surat. Idol manong yun, nagragsak kami numang manggagmeta boses yo. Ada kami dito yan ang dingeg. Kita kan tayo. Kanyayo, kuna na. Ipatokar man manong atay man. Berting, taisalam man manong kuna na. Mutimbaga na nga nagan na. Okay, that's it. Kaya last, naimbang aldaw, idol, pa-request man na tayo Bukil from Bong Blas. Iti Bacolod, Kawayan City. O dito yung mabalong, ito'y IFM. Ayan, ngem sakbay nga itultuloy mi apo, pa mo pa iti istasyon ulit.